Alpha Mizo Production YouTube channel and to lengai thatu te chibai vekule August ni som sang hi som ni pali ania tung tum chu thu tharang sang kan ngai thadona Mizoram Manipur te tin US politics tele Bangladesh thil theng mek chungchang te po kan ngai thahodona Manipur thu tharin bulkan tran dona ni Manipur sarkarin sipai te omna ta na tribal ram alak sak du lo na lan tirin August ni riat ninga ni khan makhan khwa Kangpokpi district a kongzo huai hotani sarkar hian tribal ram ekar za somthum lai zaw alak sak nia tarlan ani kailam dinang abon mei makhan kholal chuan sarkar thutluk na chumi puiten andem tak zet ti asoya Manipur cabinet chuan kumin kumtir January ni sompanga khan makhan khonei tu te khiat puina tel lo le an pompuina lovin thutluk na hi asia mani ati sarkar thutluk na chu an pom theidon lo ti soin sipai te omna tura an ruwa manram chu makhan liang mai naga khoram mania helai huam chung ba khi lo nei na tur mun tha an nei lo ti abon mei chuan a sei anei bar mu naram ber ani awangin khomi puite chuan thi thlengin an do dal don ti a sei bokani Manipur sarkar hian tuna ram ekar za somthum ba ka mundanga ram ekar somriat le pasari chu leiba khong area tan alolak sak to ni in na soya heram an chana wang hian zang na dom na mu mal takapek an ni lo ani atibok athil thanda ngai to hian biren singa hian kan unaw zo ma thak tele meite ni lo namdang Manipura omte hi chu thei anga nek chepa khosa lei theilowa siam dan hi angai to reng ti achiang le ani Manipura kuki te silaya anin ka na mi pathum man thia helpol te bek an ni ti in Indian Express chuana ron ta langa hei hingai thate ang Manipur Tengnopal district a nimin jing khan ral thuam keng kuki zo village volunteer le kuki insurgent group member te inkara silaya inka na thlengin mi pathum man thi ni in security thunei tu te chuan an soya ma se Manipur police te chuan ruang hi an la mu chuak lo silai me pu hi Manipur Tengnopal district a palel biala state khopui infalatanga kilometer somli le panga vela hla ania state legislative assembly session nei mek lai thlengani superintendent of police Tengnopal Rahul Gupta chuan police te chu zirtop jingdar khwale achan vevel khan hemuna hian an kala hemuna hian silai me pu ania report andon nuwa in pakhata kang ti an mu ti asoi police Assam Rifle le border security force tetel na team te chuan helai mun hi andapa ma se zandar som thleng khan ruang an la mu chuak lo ti asoi bok security thunei tu te chuan silai keng kuki khwa acheng te hian United Kuki Liberation Front UKLF Umbrella United People Front moya omte jinga pol pakhat Kuki helpol le state le central te inkara pol pathum jinga pakhat tripartite suspension of operation agreement ziak tu pol an be nuwa silaya inka na hi athlengani ti an soi hemuna taxation le sumdon na kong thunun chungchang a hian party rang te inkara buaina a omni in thudon na chuan a soya thi pathum jinga pani chu silai keng khomi an nia pakhat chu UKLF kedarania in kang chu UKLF ho tu hau kipta ani thuwa soi thu chua mingziak omlo UKLF lam siam nia soya chuan helpol hi palela twal chung volunteer member ten an be thuwa ta langa poi khoi tu te hi meitei nen an thok don ni na pu bok ani thil thleng hi meitei le ku ki kara tharum thona atlak niam lai ania major flare up boina lian tham hanti tur chi hi chu June tha khan Jiribama athenga hei ba khi chu inka na lian tham tak kheng saitur aumri lawani Mizoram lam thu tharngai thang ram ria buaina a oma wanga Mizoram le Assam sarkar ai o India chuan ram ri buaina lai an la soi thleng lawa ram ri bu hnaya buai a omlo na tura malak dun zel ni se antia March sang hi som le pangaral ma a Gauhatia ministerial levela in biak le ni se antibok Goodwill mission ti mingwua state pani sarkar ai o in biak tumli na hi zirtop mitlai khan aizola nei ania
Mizoram hi Home Minister Puke Sabdanga Hovin Assam lam hi Border Protection and Development Minister Atul Bora chuan aron hawa dar kar thum chuangan in biang nuwa zandar sari vela an zawani state pahnih sarkar aio te chuan thu chuan roman siama thu thar the dar tu te zona changin Assam Minister Atul Bora chuan an Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan athen state tenen in rem taka adua ram ria buaina po chinfel adu awangin he malak na hi kalpui me kani ti asoya tuntruma Mizorama sarkarin alo don sondana le inbiak na borua ka anlom le ti asoya ni inbiak lam sa a soito te ken ko zel chungin ramri chungchanga state pani sarkar ngai dan lam ero tuna ri chuan soithen alani lova inbiak chau zel na atul anga la soi ani abeisai ti asoya ni Mizoram Home Minister point political level in biak ania ramri china ngai ti lam technical thil chu tuna ri chuan soikai ani lova technical thil hi chu state pani sarkar official ten an la soidon ti asoi goodwill mission ani angin state pani te inrem taka omzel na tur lam chu tuna an soile malak na tur chu ani ri ti asoi bok Mizoram Sarkar aio hian Home Minister baka Land Revenue and Settlement Minister Pubi Lal Chuan Zawa Home Secretary Puvan Lalmoya Additional Secretary Pu Joseph H Laram Sangale Home Department Official te antela Assam Sarkar aio hian Border Protection and Development Minister baka hian Border Protection and Development Principal Secretary Gyanendra Dev Tripathi IAS Secretary Pravati Thawasen IAS Director Subalaxmi Dekha ACS le official dangte antelani August ni kwa Mizoram Sarkar le Assam Sarkar inkara goodwill mission noya in biak na hian sangni somni pali February ni kwa Assam le Mizoram Chief Minister ten state pani inkara in riat thiam na le du sakna nena ramri buai chinfel ani theinan in thiam ton taka boruak thatak noya malak thin ni se tia thu anlo da chu nem nge non ani state pani chuan ram ria rem na le muan na von chun jom sel li se thil du omlo a thlen lo nan malak ni se an tia ramri nai district thu nei tu ve ten akhat tokin joint cultural and sport festival ang chi te buat sai thin se hemi tur hian sang ni som ni panga January ni som thum pakhat ral ma nge malak ni se an tia state pani aio te chuan thut khom masak hawa tanga thu chua in trom siam to te ti hlotlin nan malak zelan tuma ma chop rang siam to te ti hlotlin nan sarkar official te bo zui turati ani chung malak na bo zui na ennonin thut khom thin tur ti ania minister kai hruai thut khom hi sangni somni panga march tha ralma a nei turati ani state pani hian ramdanga tanga ku varo tol chungchanga tuma ngai na thiam na nei lova khau tak amalak chunjom anrem ti ani Assam le Mizoram in rina bial tu borsap tele Superintendent of Police ten interstate border ramri fula remna le muanna a omreng thainan thatin in biak mu thaina panga soikhom thin tha ti ania tharuk dana dokan kila thut khom thin tura relani state pahia palai te hian ramri boina chinfel konga ramri fula chengte an poimo zia ria in an ni na thatta ka tho howa tru ti an poma ramri kai noi boina le har satna aom rengin ramri hula cheng mi puite akai noi zong ten an ma ni thuwa ma lakal mai lovin thulei tu te hena khen ni se ti ani pokani Development of Northeastern Region Donor Minister Dr. Sukanta Mazumdar chuan sanga watanga sai si chua kong sial na tan cheng vai bel che somruk paruk le point bial pariat pek to chu Mizoram in June sang ni som hi pali thlengin ram athona apek theilo awangin nukirani thuwa tar lang Donor Minister hian Nimin Khan Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanlal Vena zo na ziaka changin sanga watanga sai si chua kong pui sial na atan February ni som sang hi som hi pakhata cheng vai bel che somruk paruk le point bial pariat pek ani thule na thok turin border road organization BRO thanani thuwazia Dr. Sukanta Mazumdar chuan sangawa tanga sai si chwa kongpui sial na tan Mizoramin
June sang hi som ni pani thlengin a thona ram a pek theilo awangin kongpui laina tur sum cheng vai bel chasom ruk paruk le point bial pariat pek to chu nukir ani thuwa soya sum chu thingsai pangkhwa sangau road project a sangau sai si chua sial lam kong lainan kum sang hi som ni pathum le sang hi som ni pariat inkar chunga thona tan general staff GS funding of BRO scheme da ani thuwa tar lang bokani Central Bureau of Investigation CBI ta chuan bank fraud case neya kum som ni chuang bibo to le court in thitu a apuan vi chalapathirau chu anmanta CBI ta chuan chalapathirau chuan a identity thakwal rengin a omna a thak reng awanga man mai theilovin a omman tia sang ni pani khan CBI ta chuan SBI Chandulal Biradari branch Hyderabad bank computer operator a atan line cheng noi somnga electronic shop quotation siam chaple fake salary certificate mangin alak chu awangin thubuai an siam saka CBI ta chuan December ni somthum pakhat sang hi palia char sheet pahni an siam nuwa kum sang hi palia tang khan achin riat lovina omta ani anupui fraud case a accused ni tho bok chuan city police a complaint the lutin chu mai ba ka apasal chu kum sari achin riat lovin a om to tin civil court a thito anga puang turin na tia Hyderabad civil court chuan order ati chuak zuiani chalapathirawa chuan a omna a thak zur zut maya atopa Tamil Nadu a thingtang khuwa man anita ani CBI ta chuan kum sang hi pasari khan Salema M Vinit Kumar intin nupuya neya adar number po anei antia kum sang hi sompalia Salem chu asanin Bopala loan recovery agent angina thoka chumi nuwa Rudrapur Uttarakhand skula athok lebok kum sang hi somparuka Ashram Verul village Aurangabad akal le a heta hian aming Swami Viditatmanan Tirtha intiin adar kata nei leboka December sang hi som ni pakhat khan Ashram chu asanin Ashram sum cheng noi som sari vel ala chuak le tia soi ani bok chumi nuwa Bharatpur Rajasthana Viditatmanan Tirtha intiin akal le a Bharatpur atangin Tirunelvedia a in son le a heta aum chung hian a contact number tumsom thakmanin Sri Lanka a longa kal atum lain man anita ani Supreme Court chuan Delhi Excise Policy case a money laundering char sawanga trial hau lawalung ina thasom pasari tang to Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia nena bail apeka Central Bureau of Investigation le Directorate of Enforcement ta chu nitina mai malzalen na atana poimo ani ati Bench of Justice BR Gavai and KV Vishwana thana ta chuan speedy trial le personal liberty te ngai poimo pertur antiboka bail chu remna anga kalpui turani lo atibok state prosecution agency mo court point thilti suala point right to speedy trial an hum him sak thailo ani chuan athilti sual chu a serious wangotin bail a khapsak thailo atibok apex court chuan Sisodia chu Directorate of Enforcement ED le Central Bureau of Investigation CBI case bailin cheng noi som bail bond peturin natia Am Admi Party leader chuan a passport surrender thungin thotana piangin police station a ainlan angai thung Justice Gavai chuan ED CBI tana trongka a Sisodia chu Delhi Secretariat to thailo tura angen na chu nolin court chuan Sisodia chu society a thuk taka in mangania tlan bo emo witness te thunun emo evidence ti chengpen tum tur chi ani lo ati tiam chin omlova speedy trial beisaya Sisodia ren reng hi article 21 of the constitution waya fundamental rights to liberty bo chiat na ani tin Justice Gavai chuan a soibok court chuan entikong ma in rang takin thu buai chu chinfel ani ngai don lo atia prosecution lamten witness Jali Somkua pathum man chok chuaka document en fel tur nuai khat chuanga oma kesa document in nam no irngot po sang chuanga ni atiboka
thil ti sual nei ti po fin fia ani ma a bel po phalawa lungin tan tir ma in rem chu phal ani lo tin justice gavai chuan a soi boka bench chuan supreme court chuan trial le high court te nol open and shut bail case chin fel tur anga lutuk ti bokin bail is the rule and jail and exception ti principle chu bo chiatani ati boka sisodia hian a main bail tumhi adil lo cham to a pasaber chuni kum october ni somthum khan ni in apex court chuan a bail dil na nolin ma se speedy trial kalpui tur ati thunga prop agency te point chak taka kalpui intiamin tharuka tanga thariat vela anzo thei tur thu an soyani atum ni na chu june ni sang hi som hi pali khan ni in supreme court chuan sisodia chu interim bail atnol sakle a ma se final charge sheet pe fel ani vele bail adil le thei ti in na soi thung solicitor general chuan court nena july ni thum main emo ahnua emo final charge sheet an pe felang ativang ania charge sheet pariat na chu trial court a june ni som ni khan file ani nuwa sisodia chuan bail adil le theita ani agency tana sisodia chuan a trial ti khotlai nan chuan lam dorom siamin trial court a dilna thelut na sa an ti chu justice gavai chuan changin CBI case application som pathum le ED case application som palia theluta athena chuan adupui damlo to adil na te document bo chungchang te ania trial court in chung dil na ta chu aphal sak veka trial court in adil na chuan lam dorom te ti sak anei lo ti en a soibok top court chuan thlathum chungin sisodia legal team te chuan CBI le ED te document pholan phek singruk le sangkwa chu an en chuak man tlata trial ti khotlai tumna ti thei ani lo ati bok AP leader hi CBI 10 February ni somhi parok sang hi somhi pathum khan scam ma in nam hnoi tin an mana ED 10 money laundering case kai hnoya an man bok ani Russia military chuan Western Kursk region an ram reload Ukraine sipai ta chu norlet tumin an bezel ti in an soya in be na hi nilimel amuto ani Russian Defense Ministry chuan Ukraine chuan sipai jan hi somriat chuang darkar som hi le pali chungin a hlo to ti na soya ma se chu independent a fin fia na ero aom lo Ukrainian sipai ta chuan Russia ram chung kilometer som vel lai an lut to ania soi ni in February sang hi som ni pania Moscow in Kiev abe nuwa Ukrainian Russia ram chung alu thu per trumani Ukraine chuan walau takin Russia ram alu thua sai du lova ma se President Volodymyr Zelensky chuan ninga ni khan Moscow chuan Ukraine aruna wanga angong atong ve turani ati Ukraine military ta chuan akhana thu chu siamin Russia ram chunga military airfield chu bein warehouse le guided bomb te ati chiat sak ati boka Ukraine ram ria tanga kilometer za thum somnga la la om Lipetsk airfield chu Ukrainian zanlama abbe awangin akang na sahle ani Lipetsk regional authority ta chuan state of emergency puang halin a che vela khopalia cheng te chu thiar chua ani bok Russia Defense Ministry chuan thu chua asiama an sipai ta chuan Ukrainian Armed Forces te Russian Federation territory lut te chu an norlet ti an soi ve thunga melma tena Russia ramlu an tum chu aviation le artillery te mangin chan le tan ni atibok to le ni khan Russia chuan Kursk region Federal State of Emergency lo puang to in chu chuan thilom dan du om lo sia a pholang angai ania Russia chuan to le ni jinga tang khan Ukrainian sipai sang khat vel le teng le armor vehicle te chuan Russia ram chung an lut tran ti na sai Russia in kan ram leilunga in dona thena athil ti ang chu atong ve turani tin Zelensky chuan a sai ani United States Egypt le Qatar te chuan thu chua in trom siamin Israel le Hamas te chu in ka hai le mitang chua ani theina na in biak na chun zom turin an ngen ram pathum te thu chua in trom siam chuan framework agreement siama chin fel lo thil la om te ching fel turin an nge na Israel chuan in biak na om theinan palai atir tur thu sain August ni som panga Doha emo Cairo emo in biak na nei turania Hamas te chuan
eng tin ma in chana an la siam lo thung tuna diplomacy mga malak na thar ber hi Middle East region a buaina na sa jok a chua lo na na malak na ni in Hamas leader Ismail Haniyeh kar kalta ti hlum ani nuwa buaina na sa jok a chua lo na lian hle a Iran chuan Israel chunat takademin phuba alak tur thuwa saya Israel chuan Haniyeh chu ati hlumani le ni lo thu engma asai du lo thungani ram pathum thu chua in trom siam chuan Israel le Hamas te chu okas ni som panga in biak na tela in ram na siam tura lati fello thilte chingfel turin na soma palai ni angin party tin tana beisaina nei chinfel ani theina na thu in chu la la chinfel lo te chinfel ani theinan rot na hnung kan siam ani te na soi thu chua in troma hian US President Joe Biden Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi le Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ten mingan zianani framework agreement siam chu mai ni som thum pakhata US President Joe Biden an principle asiam be chana siam ani thu sayin inka hai mai ba ka mitang chuaton ni se ti ania herot na hi UN Security Council point alo pompui to ani US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Israeli Defense Minister Yoav Gallant biain Middle East region force an thak thang lam dan thrilin Israel hum him chu US ina tumper thuwa khil bok heti rual hian Gaza a inka haile mitang chua apoi mo zia po ka khilani ti na sai tum tam in biak na nei ani to chungin Gaza in dona inka haile mitang chua chungchanga Israel le Hamas chuan in remna an la siam theilawani Hamas te chuan inka hayan du'a ma se Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan buaina chu Hamas te nia anom ma chuan atop don lo ati burthung Israel chuan Gaza strip bom chun som zelin Hamas te chuan Israel bomin school pahni dengin mi som pariat chuangin nunna an chan an tia Israeli military te thung chuan Hamas command center an bom anti ve thung Hamas te na Haniyeh thak tura ya hiya sinwar leader atana an thlang bok chuan in remna theina na in biak na chu ati khir khan zual dona ngai ani bok sinwar hi October ni sari attack mastermind tu nia ngai ni in Hamas a po fir fiat berangai ani Iraq Justice Ministry chuan anram parliament a mei chiaten pasal an nei thei hun kumzat kumsom pariat ni thin chu kumko ati niamna tur bil apulut tarup mai personal status law siam thatna tur bil an put lu hi pom lani lo ma se an pomani chuan mei chia kumko anau pangle mipa kumsom panga anau pangte chuan dan moya nupui pasal an nei thei to don ani hei hian nau pang in nei an pum pha le kum nau pang jok tan har sat na le hreum na na sa jok athen a la ple Human Rights Organization Women Group le Civil Society activist te chuan he bil hi an du lo hle a soi sel tu te chuan kum tam tak chung mi pa le me chia in tuk tlan na tura an lo be to te chu a thon mai ani a la thu an soi dan thar siam tum hian me channel pang zirna resel na le an nun phung thlenga angong poi thei awang te me chachunga leilen na le a hun lowa naw pai zirna chol san an pun a la ti Human Rights Organization chuan ata lang Iraq Women Network a thok tu amal kabasi point bil hi la satta ka do dalin hedan thar wang hian me chachunga mi pa leilen na po na satta ka apun a la omani ati United Nations Children Agency UNICEF ina ta lan danin Iraq hedan man alani lo chung point kumsom pariat tin ma pasal nei me chia chu za som ni pariat chuangan ni ti ata langa Human Rights Watch HRW researchers Sarasan Barchuan hedan hi an pommani chuan ram chuan malampan lovin nung to zong ina kal zok ti na aniang ti na soyani August ni som sang ni som ni pali in rin ni jinga depress gingar YouTube Benny Johnson ne na tanga USA interactive poll result thu thar ber aron puan dan chuan state in buan to swing state anti paruka Donald Trump padin mun thato sa Kamala in aron le pelkha tuna chuan Donald Trump pan ale thal le to ani kar masa kha chuan hem state paruk zinga palia hian Kamala in Trump akhum vur khania ale thalna aum le ta
kar masa a Kamala I achak zok thuka khovel chanchin bulian te baka Mizoram mi te poinan puang zar na sa a chu wangin Trump palam tang mi tam tak atimanga ngani kha tuna chuan heng swing state paruk zinga panga Trump achak le ta achak nai ro chu le thal le thei lo khopa tam ani ran lo ti hian Pennsylvania state vote nei tam state ta Trump pa point li in na chaka Georgia point ni Wisconsin point khat Arizona point khat North Carolina point li Michigan state a ro chuan Harrison point ni in ma ruai thunga chu wangin tun din muna in thanna ta se Donald Trump pa hi America president atling thei don ani electoral vote totala an mu thei tur zat po tlinna turin jani somsari mu angaya Kamala Harrisin EC vote jani somli pakhata muwa Donald Trump pan EC vote jani sompuwa pasari amuani tundin muna chuan atling varvarti nani Democrat ho chuan hei hi an muin enga tinge Harris hian araning mai tatan athan hi awa fu lo ve midang thazok anom lovem ni ti in bo chiat tur andap tran le to ani he Trump padin mun that le tak thu hi media chanchin bulian te hian puang chuak ve du takang mo US President in than nei tura Republican Iowa chu tur Donald Trump le Democratic candidate Kamala Harris te chuan September ni soma in chap char nei an rem ti ni in US television network ABC chuan ata langa Donald Trump chuan debate dei hi apoimo hleni ti in chap char hun anga hlel to thu le achung chang diklo taka an soi thin soi fianan atang kai don ti a soi boka debate nei ani hun tur puan ani ma hian Trump chuan debate hi tum thum nei adu ti alo sei to ani Florida US a thuthar the da tu tenen anin komna Trump chuan a campaign team ten Harris chu debate voi thum nei puya asom ti soin a pe chuak tu tur TV network ran theule a hun po adang lam vekin ruam man na an siamani ati heng zinga ABC pek chua tura ruam man September ni soma nei tura rot na an thlen chu Harris sian apom ni na soi he bak a hian September ni lia Fox News le September ni somni panga NBC a debate nei hi adu ti a soi bok September ni soma ABC in debate abuat sai tura hian World News Tonight anchor le managing editor David Muir te ABC News live prime anchor Lindsay Davis te chu moderator an niang debate nei tur chung chang a hian Kamala Harris campaign team chuan thu chua an la siam lo thunga Trump chuan a khingpui Harris chu sai selin Biden ain mu do nu le in than chu tura ti chian ani nuwa press conference emo interview emo nein ala in lan lo ni in na soya Harris sian tun tha chung nge ya press conference nei atum thu sai ve bok Donald Trump le Democrat presidential candidate masa Joe Biden te chuan June tha khan debate hi an lo nei to a September re soma debate voi ni na hi nei le tura ruwa manania ma se debate an nei masak bera hian Biden hi a chat thatlok ema wangin an party mi le sa te nok na wangin president candidate ani na tangin ain nu lok zuya Kamala Harris in a thak ta ni September ni soma Biden aya Harris jok aron ding tona ni Donald Trump du lo mai tu Nancy Pelosi po ron tong chuak vele in Trump hian kadam chungin White House arap le tur ani to lo aron ti vele ta a United States House Speaker hlui Democrat Party huai tu Nancy Pelosi chuan Republican Party President candidate Donald Trump chuan President ni na chel to lo turin adu ti asoya Pelosi hian adam chungin Trumpan White House arap lai mu le adu to lo ti soin hemi tur hian ma ala zel don ti asoi bokani Democratic Party in President candidate an sik soina tura pholok tak Pelosi hian presidential candidate debate ta Joe Biden a chet chian nu le mi pui ngai dan la ka president thling tura an rin to lo nuwa an party presidential candidate nilai Joe Biden chu a thop thu soi ma se a malam hun ti chiang tura adu thuwa sai thina Trump adin mun a that chau nuwa Pelosi hian Biden a chu adin mun ti chiang thoi tura norin Biden a in nu do nuwa Democratic Party ai o turin Kamala Harris than ani zuya Pelosi hu hanga zia hi mu thein na omani Pelosi hian Trump king tha thei turangai Kamala Harris chu
an party candidate tan a thlop thu sain vice president chu tura athan team world sport adu zong tak ani thua sai boka kumin kumto pa in than nei tura Trump ne na chantir lo chu Pelosi du bernin Biden a sarkar laia malak na thatak tak te chu Trump pating chuan engma lo maya a chuak don ni na sai Democrat presidential candidate tan Kamala Harris ruatani nuwa Democrat Party lamdin munpo akang sot le a Joe Biden le Donald Trump ten debate an le a po khan Biden a che thalo le a hei wang hian Trump point rampum huap mi pui ngai dan lang na po point nga in ma ruayani ma se Biden ain nu do nuwa Harris jok candidate ta na om ta nuwa Harris din pun hi akang chak le a mi pui ngai dan la ka po Trump ain asang thina ni kha heti lai hian Trump hi Democrat thlop tu tamna state New York a Jewish voter zinga adin mun atha chau thunga Jewish voter zinga za somngain Trump an thlop ti an soya Biden in nu do ma June tha ngai dan la ka khan Jewish voter zinga Biden du tu za somnga pani le Trump du tu za somli paruk an nia ma se Harrisin Biden athak tak nuwa Jewish voter engemo satin Harris sain Trump hi an thang ta zo kani American Enterprise Institute chuan kumsa khazakwa somruk pariata tang khan America a Jewish voter te hian atlang puin Republican ain Democrat lam an thop jok ni natar langa ma se ngai dan lak thar bera chuan atam zokin Republican an on tan ta thunga hei hi Gaza Strip in dona thleng meka Harrisin thamha sa a Israel vauna thu soya Israel in Rafah khopuya be chuan a ngong let na tak atua rang tia alo soi ngong po ani theyangai ani Bangladesh buaina hian India economy a ngong em ti thu uhuna kol vom ziak ngai thak chun som te ang Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina chu kumsom panga Prime Minister ani chungin Bangladesh ram sum le pai din munna satakina choi kang mana kumin January ni riat sang hi som hi pali khan athil tumlian per chu kumnga lo om le tur chungin Bangladesh ram chu sum le pai din muna kam mason din muna langkai advanced country economic progress ani alo suang to ero abe seilok lo thil lawangin August ni nga sang hi som hi le pali tlailam khan Bangladesh ram tan na thok le thei to ngai lo turin Prime Minister ni na chu ban san na tu ta na hau sak na le aro rel chunga mitam dak lung oilo mi pui thin rim sakul hulin an pong chil man lo tura arama po om thei lo tur le minute somli panga chunga Bangladesh ram chu san tura nor lui anita ni Bangladesh ram hi India ram tran puina wanga kumsang khajakwa samsari pakhata Pakistan kutatanga zalen na muwania hetiang hini ma se Bangladesh ram hi Muslim ram mani miawa wangin India Hindu ram hi ponga takin athian tha ta na du khar chuang lo Sheikh Hasina Prime Minister chung hian India le Bangladesh in kung kai na le in sum don ton na ero atha tak zeta hemian ya wang hian India ram thil siam le thar chua ta chu Bangladesh a hian rel mangin anthon liam zuru zura India in Bangladesh siam le thar alai sak aya tam fe zo Bangladeshian alai sak awangin India tan chuan lak lu aya khal tam zo trade surplus ani Sheikh Hasina Prime Minister ani lo hu hian India ramina thil siam le thar chua Bangladesh ramina leiza thian atuarin atla yamangem ti hi ngai tua tham takani hei mai hi ni lo Bangladesh le India ram inkara in sum don ton na thazo free trade agreement FTA nei tura ma achop mek bo hi ti puitlin lovin aum theiani India le Bangladesh inkara in sum don ton na hi kong tam takania Bangladesh mi India rama damdoya in enkolna medical tourism le India thil siam chua ma zauna corporate expansion te chu Sheikh Hasina umlo tuar thei tur zinga ngai ani government industry Bangladesh khovel puma thomno puan than siam tulian le poimo takkania aman ro poimo ber la koton hi India ramatanga anlak lu ani India hian tangka kum sang hi som ni pathum sang hi som ni pali chung khan la koton hi Bangladesh ne na US dollar billion som pakhat man athon chuaka ama kum sang ni som ni pani le sang hi som ni pathum khan
US dollar billion som pahnih le point pahnih pakhat man a thon lut boka hetiang tho hian Bangladesh atanga India thil lak lu hi US dollar billion khat le point pariat pali ni in ama kuma US dollar billion ni aina tlan hiamani India ramin Bangladesh nena athon chua major export te chu la cotton baka vegetable coffee tea spices sugar confectionery fine petroleum oil chemical cotton iron and steel vehicle te nia Bangladesh atanga alak lu lian zual te chu fish plastic leather apparel te anni Global Trade Research Initiative GTRI na chinchia dan chuan India in Bangladesh nena athal chua hi thil chi rang atam hle a atam zual te chu agriculture textile machinery electronic auto part iron le steel electricity plastic te anni heng thil thon chua tam per te hi chia pa ngai anga thal ania achan chu heng bungrua le thil hi South Asia Free Trade Area SAFTA agreement in akhom lo wangani Bangladesh in India nena athon lu te chu style garment hi atam bera India rama anthon lu za asom nga parklai tlinga heng te hi SAFTA in akhwa ma wangin chia omlo zero tariff in India hian ala lut thongani Bangladesh ram inoptana buaina om ta ka wang hian India ram in Bangladesh nena thilla thon chuale in sumdon ton na hian abahla pha theyangai ani hetiang hi thil thleng thei ni ma se S&P Global Rating chuan sumdon na lam angong thlen lo tur thuan soi ve thunga Andrew Wood Director of Sovereign and International Public Finance Rating Asia Pacific S&P Global Rating chuan Bangladesh ram mi pui thil mamo tlangiam thei weak domestic demand ani wangai ro chuan Bangladesh ram thil laklu import hi India ram matang point atlangiam thei aniang ati India ram hi khovel puma bungro chi rang tam tak thon chuak tam mania wangin Bangladesh ne nanin kar sumdon na hi India ram thil thon chuak ngong buai phak turangai ani lova khovel ram dang te na athon chuak te hi Bangladesh ne na athon lu nen khai khin chuan atam tham ema wangani Bangladesh ram in opna nanglam hian tun tangka kumchung hian lian takin angong arin omlova India ram din mun hi economics le politics thila ange that ema wanga soi ngin mai chi chu ani lawang Suman Chowdhury Chief Economist and Head Research Equity Rating and Research chuan Bangladesh ram politics abuai na hian India ram sumdon na pumpuya athalo zongin ngong anei phak lawang Bangladesh India ram nen indor ton na sale poimo chu ani ngai rual hian India ram thil thon chua pumpuya tanga te in Bangladesh nen athon chua hi za pani point panga chawani hetiang hini ma se India ram la cotton thar chua Bangladesh rama thon lu ero atam tham hle thungani tun malama po Bangladesh hian la thar chua thon lu hi ti top along ni to a India ram RMC ready made garment industry tan hun tha ain her chuak lau thungani Indian exporter ta chuan Bangladesh ram buaina wang hian thomno ready made garment global market atangin order hun engemoti chung chu khailak thayania hemi chung hian India industry ta hna order hi ron lut thayaniang thenom ram har satna wanga rem chan na lo lakhi India chuana du lo ti Nithile Swar Thakur General Secretary Apparel Export Promotion Board chuana ti Indian Garment and Apparel Industry hi tuma ti boi chuang lovin malampani na thang chho zelani ati Bangladesh hi khowela thom no chi rang thon chuak tulian zinga pathum na nia kumsang ni som ni pathum chung khan US dollar billion som thum pariat point palimana thon chuaka kumsang ni som ni le sang ni som ni pakhata khan Bangladesh ramin ramdanga thilla thon chua za somriat pali chu tom no ania an ramsum tho chua po za som pariat le achung lam garment industry hian atumani khovel fashion designer larber perte hian Bangladesh rama hian an thom noman to tak hi an order na sa hle a US Europe Asia ram rang thil siam tu company lian atangin Bangladesh hian aram mi tanen thok donin RMG ready made garment industry hi an din na sa hle a hei wang hian ram changkang thiam na thar ber per mangin
Bangladesh chunga hian thomna siam thuina lian pui pui thoktu po sang tam tak omna ther fer fur ani Bangladesh a hian thomna siam chuana garment industry factory hi changthum zanga zet a oma thoktu po nuai somli chuang an oma atam ber hi meichia anni India ram hian kum sang hi som paruka tang khan Bangladesh ram chunga masom na ru rel poimo road rail shipping report le adang thona tan US dollar billion riat apeto ani India company Bangladesh asum don na le na thok lian zual ta chu Tata Group VIP Industry Marico Adani Power Emami le adang te anni Iran chuan August ni sari sang ni som ni pali ni lai ni khan ni khathil thuwa mi som ni le pakwate meu an khai hlum ni in Iran human rights chuan ata lang an khai hlum zinga mi som ni paruk chu Tehran khopui pon Karasa Gazel hesar lung in tang an niya adang pathum te hi Karachi ti lungin tang an ni tang ti hlum hi tual tha rui hlo kai hnoi le pong sual thu boya thiam lo chantir ten niya anjinga hian Afghanistan rammi pahni antel US human rights activist news agency HRANL Center for Human Rights in Iran CHRI chuan Karasami somni pakwate ti hlum anni thu hi an puang chiang to bok human rights group te chuan Iran hi andem hle a China ti lova chuan ram anga kum khathil thuwa mi hring ti hlum tam beranni International Health Regulation IHR chuan Iran hian kumin chungin mi zathum samli panga ati lum to ni na soya tunchuma ni khathil thuwa me somni pakwa akhai hlum le hian President Tharka liam ta mai alaklo asut Pezeskian kai hruaina hnuaya mi ti hlum chu atlak niam tir pha lo ti atilang chiang hle ani anti